Safira Glorious Athire ow'emyaka 15 otwashanga hirwaro rya Bugambe Medical Clinic batakamutwira hirwaro rya Hoima Regional Referral Hospital yaagwa mu kamina omugombora ya Bugambe omuri district ya Kikuube. Hano sahe mune dakika 2 nyatekanize bitabo byange nyagenda mu class for ITP abayina kyawa he dakika 10-15 abana bayizire ni bangambira haro omwana bakweta head boy anziku nangambo omwana agwire mu latrine enyuma yabayisiki mwana wa P7 agenzere na slab na nyonya iruka nyarro mwana bayirali mu kina omutwe gwa ino gogulinka heru nagamba munjune na nyonya terera Mr. busobozi nyairuka nyagenda polisi na abana nyatandika n'okweta abataka abamujonere naza kundi kumwa no kugwa muti kumangu kunago naza kwechusa nasanga niyo mugizi ashanga toyizika kurakare neze myaka na 10 nezira mnonga zidubukira heru zidubukira mu rubazu ekisirabu kikwasizeho bukwasaho bati Erega ishomero rya Bugambe T Primary School teri nunja wo kwa toilet zona zikuzire munonga kandi nenyumbe ke ibazombekiremu yo yonka nimbi abo kwa toilet ya mani nkeji tokabasa kugikwato kajiha kosibira hasi kandi eri toilet eri kuremera. Peterson Kusima orumukuru w'ishomero rya Bugambe T Estate Primary School yagamba ngo kamene zibine zikombe ko mwaka gw'2021 bitu babire nibazejunisa ahabwo kubora icyo gukora tundi kubanza berenezo kwanke gumire ako tuba intugikoze tunene no tugenda oyiro hati enjiro bwegwire nyingi kiasina kiasinkinga kiyagwamo kusaba nti government around district yongere etwongereho latrine zindi nuko bine latrine bikuru babikinge tagaruka kufuna exizim kakine kibayira muntu akugwa mu toilet cyo kubanza oyino kumwihayo then okarora ngo buso kintu cyone kiri mu nyindo buso kintu cyone kiri mu kaga buso kintu cyone ekiri mu matu aba government yize erebo mwana wanje mutware bamuzanzabe tinkwenda gumaki akwembere nira nasa kuyamo bulemo bundu kumongera kandi atura ryo muri makuru gakale akarwara na mutwara murago bamucebera bagamba kasisikare binywa hati sazino asa kwengera yemo bundo burwire bunta kumanya amakuru agagasha kwa Ambrose n'wagaba katoto.